Horas mau bat ganupan, Bapak inang hita ganupan nani harga ni Tuhan ta, pai mai puka hita lahwanta, dia rijalo hita lobe hata ni Tuhan. Partonggo hita. Terima kasih bamu Tuhan na doma mantak takol bendami goluh na baru bani panorang on. Janah na laho ipukahan nami mahaganupan lahuan nami. Marpasu-pasu hamben nami Tuhan lobih mabani panorang on. Sihol ijalohan nami parlobe hatamu. Sorapi hamha nami marhite tonduimu nama passing in. Asi boy ijalohan nami. Bahkan boy idalan kon hanami bani goluh nami siganupari. Maidop mahami bagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Hanami martonggo hubamu. Amen. Kita ganupan na ni harga ni Tuhan ta. Kuriya na Tuhan ijape na siyam marianan bani panorang on. Hata ni Tuhan manisay batta bani tanggal 10 sada Mei 2022 hari Rabu sadarion. Ibuat humbani 2 Korin bindu 4 ayat 10 sada. Isobut ijay ay tongtong doha nami namang goluh ope iondoskon huhamatean hala ni Jesus. Asetalar homa goluh ni Jesus bani daging nami naramateon. Bani bahasa Indonesia isobut dosonon. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ay madasni. Kita ganuban na ni harga ni Tuhan ta. Goluh taon memang usi songon na ibagas pardalanan na ganjang. Na lagi botoh kita ijat titik na parpudi. Kita hidup di masa sekarang seperti seorang pengembara. Ase ginoran pe pardalanan pasti bage do na ilopusi hita. Dalan na mulus, hubang na bagal, bahkan tanoh na lang rata, dalan na marbatu-batu pakon nalegan. Sonay PHP guluhta, dageonta do na si sonayay. Penderitaan, maut ni niambilan taon, kesedihan, air mata, tangis, ketakutan, pakon bagay nari hamaholon in. Asya nami porsaya sa halin nari, taridah do memang tujuan ni goluh ta ay mangihut kon Kristus. Tapi da ibagas mangihut kon ay dageon ta do bagay hamaholon. Memang taridah do duluk ay songon na jenges bapay nang. Songon na anggo itatap hita hunjon, marpanatap hita watas duluk, taridah mahajengesan ni duluk ay. Tapi laho hujay pe hita, kadangkala hita maningon marsaran. Kadangkala hita maningon turun lobey, baru naik use, maningon putar balik, maningon madabuh, maningon merangkak pakon nalegan. Asebani intini, kita tidak tahu semulus atap sesulit ahape guluh taon. Aseda gabe golpa-golpa bata bani panorang on, sangga ibagas pardalanan sisonai, ise nagabe pandu bata. Ise nagabe petunjuk dalan bani pardalanan di goluh taon. Pos mauhur ta hape marhiteo ni ambilan taon, kita marlajar humbani pengalaman ni pargoluhan ni Apostel Paulus, bahasa gogoh na humbani nebatado hape, nagabe panotap bani haganupan sitaronon ni guluh. Paulus makatahon dong do hape na ibatana boy gabe iyanan batalaho marpangusan dean. Memang mangihut kon Kristus, lang mararti pasti daw hita humbani parmaraan tene bapay na. Tapi justru sebalik ni, sangga iyakuhon hita bahasa Kristus do si mada guluhta, irik mahoma ijay jalo onta, bage ni hamaholon nokkan. Ay bani Matius 10 ayat 24, isobut dong homa ijay, barang ise na sihol mangirikon ahu, iparnalang madirin, iporsan masilang ni, anjah irikon maahu. Ay do homa na luar humbani pengakuan Paulus sanggaya tahun manokkanay, ay tongtong doha nami mangguluh ope, yondoskon huhamatean halan Jesus. Asya ulang pala hita maila manaron halani goran ni Kristus in. Ulang pala hita gobir bani dunia on, anggo pokut do hita marondos huban.
Marhite ambilan on hita ganupan na ni harga ni Tuhan ta, takas si paraya kon ni Apostel Paulus bani goluh ni lang pitah po goluh si 70 tahun ay ang go mangihut kon bahasa ni parpesalmen. Tapi das homa hubani goluh si magira ay ibagas Kristus. Ase perenungan bagal na boy ibuat hita umbani ambilan on tongon dogelah Jesus do magabe Tuhan bani goluh ta. Atap ulang-ulang dirita sendiri ope nagabe Tuhan bani goluh ta. Ulang-ulang sibuk ope hita lah mandalan kon urusan ta sendiri domu hubani par duniawian on hasa marimbang na yorusuh kon ni Tuhan. Ay galek do akula bapay nang. Tapi gogoh do anggong tonduy. In managabe kesimpulan na ibaras ni Paulus bani ujung ni ambilan taon. Bahasa ia tahun do ijai, daging taon ay daging naramate do. Tubuh ini adalah tubuh yang fana. Langdong sa halak jolma na mamboto pasal ari patar. Ay mamase parpodah pemakatahon, bani podah 27 ayat sada ay. Ulang mapangus sagah kon pasal ari patar, ay sengi botoh ko atap aha naboy masa bani sada ay. Sosak iahap kon hita bani panorang on, langi botoh kita patar. Girah sogot on sonang iahap kon hita, langi botoh kita homa holy borongin. Asi golu on boy ibarat kon hita, songan ibagas sada pardalanan, sada balapan, lang boy hita soh sonari bapay na. Hita maningon das lobe hu garis pinis. Garis pinista ay magok ibagas parutungan, gok ibagas hapor sayaon hubari Tuhan in. Ase ang gogoluh on ay mapardalanan iman, hita lang boy gabe halak Kristen na urah tumang berpuas diri. Marlajar humbani Apostel Paulus, horja hadearon lang otomatis mambahin hita sitong ilobe ni Tuhan. Ase porluhon hita mahapor sayon intong tong das subani ujung ni. Sekarang mari fokus pada balapan kehidupan kita be. Mari gunakan semua bantuan nadok yondos kon na batahu bata. Mari selesaikan pardalanan ni goluh taon gok ibagas hapor sayaon na togu hubani Kristus Tuhan in. Pos mauhurta sahalinari haganup deardo bani ujung ni. Sanggahita rama rondos ibagas parutungan ibagas hapor sayaon hubani Tuhan in. Amen martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan bani hatamu nadok manise hanami nagabirigapan nagabebohal ben nami lah mandalani guluh nami tiap hari bahkan secara khusus bani panorang on. Asimar mulia magoranmu Tuhan nado mamangojur hanami asimar lajar humbani pengalaman ni Apostel Paulus in. O Tuhan, sirsir doha nami mangondos kon guluh nami ibagas nasadarion, asiham manabastu bani haganupan hadirion nami, ijape kuriamu on marianan, hujape kuriamu on manlakah, itonggon hanami sidea hubamu Tuhan, asiham mamarmuduhon guluh ni sidea, das hubani pangarapan, das hubani hapor sayon na tugu hubamu. On mahanami Tuhan riapa kontonggo nami, ondos konon nami maguluh nami ibagas nasa darion, hubagas tangan pagkaholongyonmu. Marite Jesus Kristus, jalo hamma tonggo nami on. Amen.